Pozdrav ljudi, ja sam Zoran i dobrodošli u novu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi ćemo se malo dotaknuti teme da li udomiti psa ili kupiti psa. Dosta onako zanimljiva tema, svako ima neko svoje mišljenje, pa ja ću vam malo ispričati o tome što ja mislim i uživajte u nastavku videa. Kao što sam rekao u uvodu, danas ćemo malo pričati o uvijek vječitoj temi da li udomiti ili kupiti psa. Ima ljudi koji zagovaraju striktno jedno, ima ljudi koji zagovaraju striktno drugo. Želim samo napomenuti u samom startu ovog videa da neću promovirati ni jedno ni drugo, nego ću malo ispričati o udomljavanju, malo o kupovini psa, pa vi ćete najbolje sami odlučiti šta vama najviše odgovara. I ono što smo već bili pričali u prijašnjim videima, koje god psa da uzmete, vi ćete ga zavoljeti, on će postati dio obitelji i to će biti vaš kućni ljubimac. Što se tiče samog udomljavanja, vi ako ćete udomljavati psa, napravit ćete sigurno dobro djelo, taj pas je tamo u azilu među hrpom drugih pasa, nema neko ko će se brinuti samo o njemu, tamo ima dosta malo ljudi koji se trebaju brinuti o velikom broju pasa i naravno da ne mogu posvetiti vremena svakom psu koliko bi oni htjeli i željeli. Kad uzimate psa iz azila, možete uzeti u azilu nekakvo štene, što je ok, jer u biti dobijate psa kojeg ćete oblikovati, prilagoditi sebi, odgojiti ga od malih nogu, on će steći nekakve navike koje ćete ga vi naučiti, ali ima ljudi koji ne žele nekakve, ajmo reći to, izazove, probleme i sve ono što nosi štene, znači da će se popiški, da će se pokakiti po kući, da ga treba učiti na povodac, neko jednostavno to želi izbjeći. I tu isto azil nije loše, jer možete uzeti psa koji je star 1, 2, 3 godine, koji je već naučen na nekakve stvari da obavlja nuždu vani, na šetnju na povodcu i s tim si olakša život ako vam je to zanimljivo. Što se tiče tog samog da li kupiti ili udomiti, vi opet kad udomljavate psa ne znate karakteristike tog psa, jer je to u većini slučajeva nekakav mješanac. Zašto postoje uopće pasmine? Pasmine postoje, svaka pasmina ima neku svoju karakteristiku i vi sami morate odlučiti što želite. Naravno da ako neko ima u glavi i ako si je tako zamislio da želi malog psa koji se ne linja jer će biti unutra, ne može otići u azil i uzeti neko štene jer ne zna karakteristike tog psa i ne zna čak ni koliko će to štene narast. Zato postoje pasmine i zato taj neko koji želi određenu pasminu će si kupiti psa. Također, znači, kako postoje mali psi koji se ne linjaju, neko ko se želi baviti natjecanjima ili sportskom radnom kinologijom, većina tih ljudi će gledat da si uzme ili njemačkog ili belgijskog ovčara, nekakvog radnog porijekla, zato što se želi natjecat, želi raditi s njima, a opet taj pas ima karakteristike za to. Ne bih htio da usmjeravati nekog u jednom ili u drugom smjeru, htio bih da sami razmislite ko uzima psa, da si sami odaberete što je po vama najbolje. Ono što je razlika, isto u samom startu, naravno psa iz azila nećete u samom startu ništa platiti. Psa ako kupujete naravno košta nekakve novce, sve ovisi da li je sa papirima, bez papira, ko su roditelji, koja je pasmina, sve to nosi nekakvu svoju cijenu. Ali to vam je u biti jedina razlika. Vi kad jedanput imate psa, svi ostali troškovi su vam jednaki. Znači, vi morate hraniti tog psa, morate kupovati opremu za tog psa, veterinarski troškovi koštaju isto, tako da taj drugi dio nakon nabavke psa je isti. Pas iz azila, ok, samo tu trebate isto biti pažljivi, nekakvi azili koji su na dobrom glasu, ako su psi stariji, u azilu bi trebali znati povijest tog psa, što je isto dosta bitno ako uzimate psa iz azila, da znate njegovu povijest, da znate da li je taj pas ili nije imao nekakve traume u prošlosti, pa ako ćete uzeti tog psa da znate koje su te traume, da dalje znate onda odgajati i usmjeravati tog psa i raditi nekakve, ako je potrebno, resocijalizaciju ili nešto drugo, kažem, ovisi sve o nekakvim traumama, jer svi znamo da u azilu znaju završiti od štenaca do pasa koji su zlostavljani, pa tu isto treba, ako uzimate psa iz azila, se informirati. Druga stvar, kod kupovine pasa, tu uvijek ćete se naravno raspitati, ako ste odlučili se kupiti psa, o samoj uzgajivačnici, vidi se i porijeklo i roditelja i njihovih roditelja po rodovnicama, možete se raspitati po društvenim mrežama ako je neko već uzimao iste uzgajivačnice, da ste sigurni da su ti psi ok. To bi bilo to u ovom videu, nisam htio ići previše u nekakvu širinu, nešto previše detaljizirati, nego samo nekakve ove
osnovne stvari reći. Kažem opet, ne zagovaram ni jedno, ne zagovaram ni drugo, ovisi o vašim potrebama, o vašim željama. Možete se odlučiti za štene iz azila, za odraslog psa iz azila, za psa iz uzgajivačnice i opet napominjem, koje god psa da si izaberete, siguran sam da ćete ga zavoljeti, da će vam postati član vaše obitelji, bez obzira na to da li je bio 0 kuna ili je bio x kuna, da li je bio mali, da li je bio veliki, da li je mješanac, da li je čistokrvan, bit će vam vaš ljubimac i dio obitelji. Hvala što ste gledali i ovaj video, like, share, ko nije, subscribe i vidimo se u nekom sljedećem videu.